na nakapadasan ti maibingay kada kayo amin. Kat salamat iti support tayo akanayon kadagiti amin nga uploads ti gayamyo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod nga rod kini Kabsat Maya saan napud no anagan. Tintay patangatang itangam sakbay na hello mampay kini Clarita Porillo, Roberto Corpus dita Italy, Joya Costa dita Macau, kani Feya. Kastoy manti ko na ni Kabsat Maya. Dear manang biyanang, at dabugbog tong anak mi iti asawak, kat ilingid ta kumalatan itinaga na sani. No kadagiti na dumababaros, no agaram mo no makinobya da, kat tay nasinawon no talaga abalasang ti kayat da. Ngam ti anak mi sa bali titipo na, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, ibagayon to ko ni tatang, ta pa-extensyonak ti balay, tapno manayunan ti kwarto na. Apay laan kat nagdakkel lang arudan, at dapay may sa abakan ti asilid. Basta pa-extensyonak, tapno da pagturugan ti bisita, no da bisita tayo. Aniya? Kan uri ti kusina, pa-extensyonak mo lang, tapno lumawa basit. Ngalak makamu kang arud Sana balay tabalay mo magdaytuyon. Si kamot ti mang tawid ditoy. Isa makamu kaan wanya ti pamayam dito'y balay. Kunak ko mangaro da pa second floor ko, nga mabayag samot. Mabibiit no extension. Wan kan nagastos pa'y Wan nga rod. Isa pa-extensyon ang taylatan nanang. Madaman ti panaka-extensyon ti balay tayaw anak kao. Itaman pa'y ang nakalagip ka amang pa-extensyon iti balay. Uwan tatang, ta makurangan na iti kinalawan na. Awan pagturugan ti bisita no da umay di ti balay. Ada pa'y magtay may sa abakan ti asilain. Kurang pa'y da jay tatang. Uray kumaano adan asawam ta isaw. Ay kat adan to Urayan nyo ka di. Maklaat kay tulatan, no dan yam amok ka na kayo. Nanang, ada kadwa kasi mang poet. Iso ni Erlinda. Naimbag nga orasyon, nana. Ay, kastamad kan kabalasang ko. Malalasumrag kayon. Ay, pasensya. Jak amo nga ada kadwa to anak ko sumang poet. Jak nakasimpa dito'y balay. Awan problema, nana. Nanang, asawa ko ni Erlinda. Nagbiitan nga Itala ayam amom to'y nobyam. Asawa adagusan ti ibagbagam. Alangan nga itantan mi pailaan, kat ni. Mapanan ti tawan mi. 35 kon. 35 matan ni Erlinda. Kuda kayo ti makamu Urayan tayo nga rodya amam. Tapag sasaritaan tayo ti may papaniti dayta. Nobya? Apay, ada manen ayan nobya jay anak mau. Adda nga rod, insang putnaan dito'y balay. Adda jay silid ni sanay, nakaturog dansa. Kastaya, isumot lapin na ekstensyonan na to'y balay tandamot gaya man nobya na. Wen nga rod. Ay ket nasaya at ata adamanen nobya na. Maring daytan ti maasawa na. Tagaano kanungay? Taga ijay ili kanumag. Ay ket mayat ata as daglaang. Saan nakas iti muna ang nobya na idi at taga Isabela. Nagadayaw. Agasam nga dadya pangibumbunagan tayo kuma iti mapartay. Ay, nga rod Diyan bala kaya ngagbalin ang manugang diya ex na. Ada suswapang na. Naimbag day tanubya na itatamadlaw ang nasingput. Manutawan tinubya na ngay. Ubing pa'y siguraw. Madamot idadnan Katawanan na. 35. Kawan Ay, naimbag no makaanak pa'y. Alanganan sa amot nga aganak ti kasta ataway. Wan bareng makaanak pa Agkasarda ka naun tasang butan dati maadaan iti anak. Ay kat ala
Oray ta, adamot do anwang, ken talo abaka jay anak mo. Na, apay partin tayo amin dagijay aya. Nagadunay. Saan? May salaeng ta dadakkel mo't nagijay. Nayunan tay tulay ti baboy ay nukas-kasanaw. Natulagan ti kasarmikan ni Erlinda, nanang. Ngam, apay akaslan naliday kayo. Ay, kasano? Jak mo ninamnama amay sagayam abalo jay nubiam. Kat, man, ano kumaayan no balo? Awan mo't dakas na. Wen nga madama gayam 5 nga anak na. Manutawan nga dagiti anak na. Jay inauna, 12 ti taon na nanang. 10 ti may kadwa. 8 ti may katlo. 6 ti may kapat. Ken 3 ti buridag. Kahit kasano nga numalpas ti kasaryaw. Pagyanan dagijay nga anak na ngay. Kat di ti balay ana na. Ha? Siyempre, kasla anak kumut idan. Taasawa ket nga rodya inada. Alangan mo, tapanawan ni Erlinda ida iji balay da. Sapay nagrigat mo ti panagbiag da. Ay, Sana bale, ta agsusweldo akmat nanang. Kabailak ida amin na biyagan nga agi ina. Agyaman nak iti panagayat nga ipapaay mo kanyak sani. Kan saan la asyak? Oray dagiti 5 nga anak ko. Awanan yaman na Erlinda. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Isano malpas ti kasarta. Agawid kayon diti balay kadagiti anak mo, wan? Wan, sani. Nanang, pakibantay man pa'y tiburidak nga anak ko, tarumuarak. Inak isursur nga ilako tay inangkat ko apinya ken abokado. ay, kaala Erlinda. Agyaman nak nanang, adamot ket di tay inauna nga anak ko. Ngamjak maitalag no daduma, taman naturog nga minday jay. Mala, mapangkalatan. Pasensya kayo nanang, masapol ngamin at tulungak ni Sani amangged. Tadyak met kayat nga ipanamnama amin kan kwa na ti masapsapol dagiti anak ko Nawan problema. Mala, mapankan, tabantayak dagiti anak mo, Erlinda. Kabagis ano, apay jakmet makitkitan arumrum warni ipagmaya di tabalayo. Agkulkulong sa amutlatan, apay agpapapu daw. Saan? Makumikum lang amay na mga awer iti syuman ni sanay akaanakam. Nukasta, inyawid dan dagitay kampay ide nga apu ko yo. Ha? Kampay ide ko na ka, tasaan nyo mat apod no nga apu ko dagijay. Ay, ohay. Insangput amin ni Erlinda nagiti anak na. Naimbag ko nam ata nagagat mo jay manugang may. Amo na mo't piman ti makitinulong ka ni Sani nga anak may. Sana basta ang dipindarlatan ijay anak may. Madlaw mo't nga rod anasingpet kan nagagat jay manugang yo anya. Nagagat nga gisursur iti nagduduma. Wain, awan makunak iti dadya manugang may. Nagpardas pa iti tigtignay na. Saan nga agpatay-patay. Naalerta o. Rabiin, ngam awan pa'y mata ni Erlinda datang. Lay, jak ammo Apay, awan text na ken ka. Awan matatang. Ay, nasane! Ay, sana anak ko ya. Ingkakitaan dya sawam. Intaray da kanu di ospital. Ha? Apay na nang? Ano ni Erlinda? Ay, ada kanulugan na nakapadungpar kang kuwana. Anya? Erlinda, asawa ka. Apay, pinanawan na kami. Kasano kami, paitan ka ng itanak.
Pinalawan na kami, Erlinda! Anyat gatangem sani kaanakan. Madamdaman to nante. Agtugtugawak man pa lang dito sa sangot istorya. Barang makiliwag ak no addaak dito eh. Ay, uunay ka ngaminan ay tinapasamak iji asawam. Kakaskasaryo pa ilaang ngam natay matada ako sa... Uwan nga ro tante. Nagrigat nga aklunan. Kaslam mabagtitak. Ala, patib karam ti pakinakam mo kaanakan. Panunutam laang nga dapay mas napimpintas a plano ni Apo Diyos kan ka. Kada kayo kadagiti syuman mo. Anya nga taday ta plano ante. Di tay laam mo Basta positibo kumalaang ti panunutam. Kumusta nga dagiti syuman mo? Kasjay Kanayon ti panagsangit da. Isa masyanak unay kadakwada, ante. Kasano nga ta, dagiti syuman ni sanay bakit. Di na nga ta isublay, jay balay na abalayan. Saan ka no, tamasaksakit ni abalayan? Di na ka no maasikaso kan masuportaran dagiti apo ko na. Anya, di agtali na idda dito ibalay. Ay, kakapilitan tanasi dagdamutan ka ni sanay. Kasla ison ti amada. Tanasing po mga minja anak ta kadakwada. Ay, kaasimot nga rod jay anak ta Aga-asimot na 5 abyagan na ngay. Ay, awan nga rod Ang manyangay, awan mabalain. Kaasimot adagiti ubing no baybayan tayo ida. Awan matkit di Ala, ipatagtamutan kaspod no nga apo ko ta dagiti syuman ni sanay bakay. Agyaman tadi na kon pinarigat silya. Inaklon na kadagosan. Awan karba nga kakundi pakipot sanay. Pagyamanak pa'y kidi at akinaya mo tikas kanya. Sa anak sa mo ta maikarikan ka. Apay kumasaan. May kari kalaunay silya. Tiamok nga rot kat jakon makarik na itayat. Ngam sikatin ang riing iti pusok. Kat agyamanak tayo naklonak. Ala, agsagana ka. Tayo pasyarkan to iji balay mi. Tatang, nanang. Adamanan nobyak ni Celia. Celia, isuna na iti dadakkel ko. Agmano ak tata, nana. Kasya na ka ti Diyos, malasang kao. Naimbag man, ta kinayat mo to'y anak may, nga uray may sanabalaw. Ayos lang day tata. Ngamin, agpada kami mo tabalo. Balo manhan. Nabiitla na balo ni Celia tatang, nanang. Nagsaruno kami lang nga na balo. Kaya't ko kuman nga ikasar ni Celia. Kat, da kayo day ta Da kayo mo tagdan na, di da kayo nga raw, di makamaw. Payakas jay anak tabakay. Mahilig iti balaw. Jak amo Kasla may ibusan mo iti babae day jay nga anak mo. Wano, imala nga takanyak. Imalakang ka nga? Apay balo kaya hindi nasawa na? Ay kat kaslakastan ta natay mo't jay boyfriend mo inisakbay ti kasarta. No nagkasar kami, wan. Ngam nobyok lang mo day jay idinatay. Kat kasarmot lati kurang yu iday. Saan? Saan man natilay palpalagip mo? Jay anak ta titupi ko ta. Saan natilay singsingit mo saritaan? Ay kat sorry nga rod Okay,
Dumanon tayaw. Ay, kastamot ti kayat di anak ta. At dapay maki di tayo dua abaka na akan dua anwang na. Uray may samanan abaka ti pagkasaranda. Saan tayo napakibiyangan din wang tapara arado dagijay. Sanay, apay tuluyan tayo ayat ti kasar. Adama magaya man 5 nga anak ni Silya itinatayan nga asawa na. Kat awan mo't dakas na, nanang. Ag tinulong kami mo't ni Celia, amang biyag karagit anak na. Ay na, narigat ti kasta anak ko. Agpanunot ka pa yan na imbag. Di kag dardarasudos. Nakapanunot ako, nanang. Basta asawaak ni Celia, period. Tatang, tangay nalpasan ti kasarmi ka ni Celia, agnaedan di ti balay. Ipanaw ko idan iti pag-abangan da. Amoy mo nga ulilan ni Celia. Iso nga ikuyog na anak iti anak na. Oray ta, nalawa mo ti balay. Ken sana balay, ta adda trabaho ni Celia. Medyo dakkel ti sweldo na iti kumpanya pagtrab-trabahon na. Ay kat, adda kada kayo day ta, anak kaw. Sana balay, ta no malpasak nga agmekaniko, agawi na kadagos, ta tumulong ak ngagluto, tatang. Kan sapsapa ak ton ti agriing iti agsapa, ta tumulong ak put lang agluto. Sumardang kayaw! Nakarariwawa kayaw! Kamaturog na tao! Ikay man! Kaya't yun ti mabasnutan! May sa! Aya, bakay. Anyaman ti pagtabtab awam titan. Aya. Ay, pumanawaksan dito balay, lakay. Apay, Mike. Kan papanam ko ma. Ay, may si stresak dito yun. Nagadotan na nawaag. Diyak pa'y makaturog italdawan. Takasano, nagariwawa dagiti nagadong aubeng. Kaslamat iskwilaan dito yun. Bakit? Inak sa makipagnaedan ije balay da kabagis ko. Anya mati kastuyan. Napuno ni ti ubing diti balay saan tayo madakab kabagyan. Ay kat gagangay na Anyat mabalin mo ngay. Kat mahilig mo't nga rodjay anak mo iti balaw nga ado ti anak na. Ay, jak amo iti dayjay nga anak mo. Saan ngagpampanunot? Agasam ta sa nga pulo asyuman na ngay. Syuman na itim mo na. Kanti may kadwa. Bala, sana balay ta dakkel ti sweldo ni Silya. Sana marigatan ni sanay. Wen angam dagitay mo na asyuman na ngay. Ay kita dalakat itulong na, tulungan na Awan mabalain, tanay. Masaksakit mo't jaim mo na nga abalayan ta. Ang mga no mabaybayan na kanon nagiti syuman ni sanay no ipan na ida-ijay. Sani, malaminak. Ulas anak man. Kurang ti ulas ko. Nakit no dinoble kon ti ulas mo bakit? Kurang pa'y. Malaminak unay. Itaray kalagan ni hospital sila. Delikadong samot ton ti sasaadam. Dual dawon anang ato ti gurigor mo. Sana balitan damot agas ko. Basta na yung nam ti ulis ko. Mayat tunday ito'y nubigat. Nagsapa mo't gaya man. Silya bakit? Kumusta kan? Naimas pala ti turog na. Agora ka. Apay akasta tilanga na nakaturog. Silya? Silya? Saan samot nga agang angos ti asawak? Silya, agring ka! Silya! Nanang! Tatang! Tulungan da ko ma! Itaray tayo di ospital ni Silya! Apay nga yakas tayo matan tinapagtang iti asawak, nanang. Ay, kuna tayo no gagangay la agurigor. Gam na dinggi magaya man ni Silya.
Ngay sunti impatay na. Basol ko. Sadyak pinilit nga impan ni hospital, nanang. Mala, di mon pabasulan ti bagim. Talaga siguro ngagpatinggay jayan ti biyag na. Aklunan tayon ti amin, anak ko. Medyo nabayag mo tayo na nabalo ka, anak ko. Apay, awanan planom ang mga sawa manay. Ay saanan day ta sa asawaan no. Urag laklakayan na balo. Nanang, apay may taparitam ang mga sawang ay no kayat naman ay. At apay mo tayo may saabakan na, kandwaan-wang na. Ay saanan. Inton kuan balo man ang dasawaan nan. Kanagadun to man nga naknan. Nagadon nga ubing dito'y balay. Uray ko man no putot mo amin dagijay. Ngam sa mga rod. Agpanunot ka mamat si kasanay. Di ka man nga minagdardarasudos. Sana gaputan na pintas kat sige asawa dagos ti panunutam. Bayamon ta asawa. Ipamay samlangan ta atensyon mo kadagiti sa nga pulaw asyuman mo. Nanang, tatang, iso ni Janice, nobyak. Naimbag nga orasyon, nana, tata. Ay, pasensyakan balasang ko ang, saan may napangasawaan to anak may? Nana, anya ka din dahil ngay bagbagayo. Apay, kayat mumat ayat ti masapa ang mapukaw dito'y lubong, balasang ko. Anya mo dahil ngay bagbagamon bakag. Babalwan to anak may, iso asinaamon Mangkita ka iti sana babalwan. Ta delikado. Ang mga nusumaruno ka at tumangad iti barsa nga. Asawag ni Janice, nanang. Noan niya ti desisyon ko, iso ti masurot. Bay-bay andak ko maitikayat kong aramidan. Anya to'y nobyam. Balasang, wenno balaw. Balumot lang ananang. Aniya? Angam kidi, awan anak na. Ay, Pipia. Kan engineer ni Janice. Engineer. Ay, anaw, anya ngay. Umanugot ka, mga sawa man ng anak mo. Katun si kamot na ti problema kag. Nalangaraw makamo kayo no kayat yung dagkasar, sanay. Nagapuan nyo kabagis ipagmaya. Napan kami man ba't nag-date? Ay katun kasta ti maya. Ay nabayag matin nga agdenden na dasani kan ti asawan ngumawan pa'y mat anak da. Apay nga kat ubing pa'y mat ni Janice amanugang nyo. Ay, awang nga rod Nagpakita dan iti doktor, ipag. Kat agpadada ka no nga anda diferensya na. Iso asanda makabukal iti anak. Ay sayang. Hangam sa nabali tanda mo dagitay nagado asyuman ni Sani. Wen ti pagyamanan may nasisingpit dagiti nga ubeng. Itila babasit da awul-wul da. Ang bayat ti panagdakkel da, simingpit da matay. Kat mayat nagasat latan ni Sani, ta nakatumpong itinasingpot nga asawa. Kat engineer pa'y ko naman. Wang nga rod nagasat nga rod anak may takinayat ti may nga engineer. Nga uray may sala mekaniko. Kat saan ba't aday tati pangrukudan kin ni ayat ipag. No talaga nga agin inayat da, uray anyat trabaho ti maysa, agin nustudan tulata.
Ado ti mangibagbagaan nagasat kano ti anak mi takas iti asawa na tinatumpungan na. Nasingpat gan natalgad ti trabaho na. Naglabas pa iti adwa tawen kaasina nakaradkad metlat ta ti manugang mi tadyak ilibak talaga nagdanagak. Tapampanunutak nga amangan numabalumanan ti anak ko. Takas jaket nga rod anamid duwa anabalo. Imbilang dakas pudno nga anak dagiti showman iti ti anak mi ket agtintinulong da nga agasawa amang papaadal kadakwada. Alakastan pigayim mo Maya. Alagagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Sapay kumata nakaradkad ti tunggal maysa. Kabarbaro manan na drama ting kay mangagan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. At manan ti gayamyo ang mga kakamakas manang biyanang. Ngamsakbay ti drama makablawa mampay da Rebecca Ayochok and family dita Bontok. Ni Roda Baradi dita Herona Tarlac kan ti pamilyana. Kastamutan kan ni Jovelyn Milet kan kadagiti parents na dita Kalaocan, Quezon, Nueva Vizcaya. Manipod man nga rod kini kabsat Eli sa napudnanagan tintay drama. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, dito'y lugar mi aga asidag ti babalay. At da kaaruba mi akanayo na kaapat ti amak, tatunggal ag kapiday ti balkon, ag sinsin nung batda. Rogyak man nga rod, ti ag salaysay. Ilay, apay asino di lalakay, akanayo na mapanitabalay na nanam amir na. Ha? Asino a lalaki tatang? Di kanayon ang nakamotor amap mapandita. Way, isaw. Apay asino na jay? Agar-aram nga tak ni Tese nga anak ni nanam amir na. Diyak mo Apay aya. Uno, agsing-singer itilon. Apay naglon nga tadamir na. Diyak mo tatang. No delivery boy mait. Awan mat imit na mapanditan no kwa. Ima-ima mait na mapandita balay da. Tamangan no kabagyan da Namagam tuman ka ni Tesay. Alright kaistorya amot ni Tesay. Saan? Namagam to anya. Ni, apay aya nga interesado kayo iti day siya lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mat. Nasakit nga min ti matak ang makakit-kita. No, kanayo na mapandita balay da jay. Bayan niyo tadamagak to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw? Ay na, nagangir ni nanang ko iti red beans. Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kaya't mo, tama nga laak, Eli. Ay, agpada tayo iti linuto si daan saanan? Kastama lat si Dami. Aywan, madamag ko man laang, Tesi. Asino di lalaki akanayon nga umay dito'y balayo? Agar-aram kan ka dayjay? Ala, saan mat Asino nga rin nga dayjay? Kabagyan niyo? Saan? Agar-aram kin ni nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunaklano si Katar-arman na. Madlaw mga ubing dayjay ngam ni nanamir na. Talagang ubing tain inauna ni nanang ko iti 15 atawon. Kastaya? Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni nanang mo nga uray bagatunan niya. Una, adupay laang tilalakay nga ag-crush kan kwa na. Ngumday jay samot alalaki ti kayat na. Ado ti aggandat nga umay mang pasyar kan kwa na dito'y balay. Ngumdi na kayat. Gapo nga talalakay dan. Dayjay mo ti kaubingan nga agar-aram kan kwa na. Aya, kat inaklunan. Jak amu Di namot ibaga ti agpaiso kanya. Amu na ngamin ajak kayat dayjay aparakan kwa na. Ay, makinubyo da, ubing pay. Tay kumamot kataeban da
O niya, nagkapukan ni tabalay na nanam Amirna. Dinamagmaw no asino di lalaki akanayo na mapandi tabalay da. Wen tay, Ha? nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Iso nga adulat tatag kursunada ken kuana. Oo. Ubing mat na dya lalaki ngam isaw. Imposible Amman, tatang. Agar aram ka ni Nana Mirna dayjay. Ang mga no kaya't nala kwartaan ni Mirna, isong ar-arman na. Ta pensyonada ket ngarog ni Mirna. Diyan mo Awan pakibiyangan tay ditan. Biyag dadaytan, tatang. Ay, Ni. Apay akas tati jaryo ngay. Kasla kay nalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. sumarampiting mo't na ta bakit Mirna. Bakitan ngam agpapaaram pailaan. Dila agbain. Inaklon na siguro isa kanayon di tabalay na dya alalakay. Kabaybayan nyo kas tati kaya nangaramidon. Anya kumapakibiyangan tayo kadakwada. Kat karuba tayo maulaida. Ay na. Nagmayata talaga tagkapi dito'y balkon no kasto'y abig-bigat. Na, apay aya ka na yun ka makigidan kanyak ngagkapay si ka, bitoy. Tunggal agkapi ak dito'y balkon may makigidan ka ngagkapi dita balkon yaw. Sana siya ti makigidgidan. Sika. Ha? Siguro ay nakasto ti aramid ka niya. Sika, tinang tulad kanya. Ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamit timang tulad-tulad kan kangay. Katagpasumay, sipsiputam amin na karaw-kaw. Ay, saps! Baliktadan tilubong! Si Katiman nagsipaw, sana siya. Man nakibiyang ka, laklakayan. Tala ka man. Anya ko mati binibiyagakin ka alaman. Ang raraman ka may tabak-bakitan. Feeling mo, si kakanayon, tiyan ti atensyon ka. Ipagod mo man kita kita asam, na kanayon na agrugit dito sangot ti balay ka. Ay, na, kanayo na nakapagod na kita aso. Italaan ngayong bulos ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Una, hanggang dito'y man, ti pagrugitan ka. Uray kumaano dalusam. Ayan, ti ebidensyam. Naisuro na kita aso, may. Ang muda ti pagrugitan da. Si kaki dia, dagita pusam nga kay wara. Umay dagkallo-kallong dito. Awang babayin dagita dingwan. Imaladay ti amo da, ha? Sika, cawan babain na. Bakitan na gumaras tigay. Si nga, ilaklakayan ka ba ding? Uy, nanang, asino man ti kaapayo ditan. Umunag kayon. Uray ta na ibusyon ta kapeyo. Kababain ti kastangar aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Day tala kay bitoy tim mo na. Sumanaw, kawa madingar aramidag. Laklakayan alawat. Alakit din, sumrag tayon. Tamamigat tayon. Nakaluto ako. Apay atunggal agkape kayo di tabalkon. At dalat ta kasinsin nung batyo, tatang. Idi na minsan, ni Tata Heleno. Idi kwan, ni Nana Juaneng. Sa ita, ni man Nana Mirnan. Sigaw, apang pangaganak na ita, Mirna. Ngam itala at tinutupak na napunwa na ka. Laklakayan kayon. Ngamday tapay la makiap-apat aramiden nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ang ma-stress? Enjoyan nyo kay di tinabat-bati apa nagbiagyo. Ag-relax kayo. Agragsak kayo kay di. Kasano nga gragsa ka, akno kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan. Ignoran nyo. Sana sika ti pakapaspasamakan ti kastaw. Isuan nala ka lang nga ibagam ti kasta. Tesey, ayan tay kapikong ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo ano, husto ti timplana.
Nasubraak sa ti asukar na. Nan. Husto mo, mayat. Sakto laang anak kaw. Ala, panawan kayo nga rodan, tainak ituloy ti agluto. Nalanak kaw. Ay, nag-iimasa talaga tagkape. No kasto'y medyo nalamag basit. Ay, Ay na. Ano nga talaga ti gumaratigit abang bakit ita? na. Apay, asino man ti pang pangagamditan si ka, bitoy? Tiag sili, mga sangan, siyempre. Bakitan dalangan uran, agpaaram da pailaan. Piling kin ijer da. Na, adumat ati lalakay di taman nakibiyang. At dapay atiw da babae. Nagatal ti dila da alumanawat. Di dapay lagadil da kita dildila da. Sika at agkadel. Nay, apa kasta ka? Sika magayam ti masilyan. Sika ti gilte. Awan kalbagam amang ilunod kanya. Ilunod mo tabagbagay. Bakitan aja agpampanuno. Nakarkaro ka ah. Umapal ka laang tawang ngamin ar-armam abalasang. Angam siyak, at dagar-aram nga ure bakit akon. Kau ubingan na pa yan, dagar-aram kanyak. Piling mo lang na ita. Ngam kinapudno na. Diyay pensyon mo, almanan na. Napal mo lang dayta. Be. Awang ngamin inspirasyon na. Sarampitin, bakbakitan, gatan, karangkang, papansain. Sika! Nanang, adamanan ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso. Inaklon nyo ka din day nga agar-aram kada kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan na. Magta ubing mga dayungam siya. Kat, baste din yung aminan Tapno sardengan na kayon asar sarungkaran. Wanto, saan pa nga ita? Bayam nga karasubli dito'y balay. Pero huisyo matay ta lalaki. Isupay ang mailutlutuan kun pagmirmeriendaan. Ay nadi ka kadiag kaskasta. Maditi agim imot, anak ko. Umay ka, Gerald. Taditi balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha? Makit-kita mo dito eh. Makita na talaga iti lumabas at tao. Kanya kuma, awam madakas nga aramidan ta. Agsarita talaang mat. Kaano nga'y ngaklunan nakmirna? Nabayaga kung agar-aram kan ka. Di nakadikaas yan. Ibagam man tagpaiso kanyak, Gerald. Ay ayatan nakadi talaga. Ang mga notay pensyon ko lang ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangkaak lang agsasaaw. Anya pensyon ng ibagbagam. Tsak tupay ammo ngagpinpensyon ka. Ha? Aya? Aus, di mamaw. Naibagak samag kang kaitin. Samot Jak ammo day ta, Mirna. Saan man? Amom, Gerald. Saan nga raw? Basta timakunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya ka lata nga umay dito'y balay. Anytime. Silulukat to'y balay mi para ken ka. Agyamanak. Ngam pangaasim ka di Di nakparigato na ni Mirna. Aklunan na kaun tagasawatan. Ha? Hey, salakay! Nagito'y aso yung ipagod yaw. Umay na ang rugit nito'y paraangan na Ah, Agung-ungat ti karuba yung Mirna. di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy ta kini tagsarita. Ay dumundin ka man dito. Tagabay tangag tugaw. Umay ka, Gerald. Nakaumay kamot dito'y parlor, pari bitoy. Anyat ipaaramid mo. Kwa, lete. Agpakukuak. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuko dito'y. Eson tumot lang nga imay ka dito yan. Kwa,
Ang dardarasak nga main. Ang dapay ngamin papanak. Katno kayat mau, gagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mau. Ta agkuyog tan nga agawid iti balay. Ha, ay kat mabalin latamot pare. Sige nga rod, dagasan nagtulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy. Dito'y balkaon. Ang sakbay na, agkapita pa'y. Umay ka, ta agtugaw ta dito'y. Ay na. Nagsayatan. At dapay pakape na. Wala, tapno nagagot ka nga kukulitay. Mabitla nga, tay nakalaan tay kape, kan tay meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa. Umay ka kaday. Mabigbig mo di kadwan ni tatam abito'y di tabalkunda. Jak ngamin mabigbig. Jak unay makita. Ay na, kasano nga rod amabigbig no makita nyo. Kat nakarikap mo to'y tao apag sirsiripan nyo. Lukatan nyo nga min Nanay, nagloko kan. Apay ngay alino katam. Ay na si Kabat. Pasablugan na pa'y bitoy. Samahan, talaga ang nagpintas ka, lete. Ni mo't gayam nanaliti ang manicurista nanang. Na, adamang amampang day tabakitan niya. Ha? Apay mo't nanang. Kita ma, kumanatawa sa rampiting. Ha? Kat gagangay na naragsak siguro Nananan, painakman alaan jay hos. Agsibugak man kay di iti masitas ko dita paraangan. Ay na, nagmayatang. Ang dapay kayang pasurot na foot massage, lete. Ay katun Hay, anya day jayan ngay. Nagkapon day jadan Ay, Mirna, anya kamitang. Apay ngayon paturong mo ti husyo diti balkong ngay. Parsyak lang day ta. Gagangay na atag sipsibugak ka nga raw. Apay nga minakundi si Bugay timulam kat kalkalpas na titudo itay. Awang bibiyang mau. Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan kulit ay. Tani, mabang-aran tirik na. No. Hello, darling. Ay, umay ka dito balay. O sige, ramtaw na, ayan ka. Okay, I love you. Ha? Eli, anyat amom arason no ape akanayon nga aga padagiti dadakkel ta. Jak mga rod amo, Tesi. Mayat matilinangan tang anak da. Ngabisuda, sanda nga agkadut-dutan. Huwag nga rod, kinapudno na masikuranak maten iti kastingar aramiden da. Ay, anya nga taya ti rumbang aramidan ta, Tesi. Mang panunot naman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung manta kapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Inakman agkape di tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito'y kayong kusinang agkape. May mayat agkape iti balkaw. Ay na, makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkape kayo di tabalkon, agsinsinong bat kayo. Apay ayakas ta kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na. Isaw ti mangirog-rugi iti apa. Apa-apaan nak. Nalastog nga menta nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kanong ay naklon di agar-aram kan kwa na, tatang. Anya asaan? Inaklon na. Nangag ko nga raw nga nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratigit pa lang. Dila agbain. Ay na, adang agpay so nobya na ngambakbaketan mata. Asinaw ti pangpanggam ti tamir na. Siya. Di agsile, magasangan. Uray bakit napintas ay sexy pa. Napunaw. May mayatan ti kas ka. Ingam tay ubing. Anobyaw.
Aha, mayat ki di ti ubing anubyo at akapigpigsaan na pailang. Day talakay ngay. Aha, nakulbutan. Eket oras ka, nakulbutan. Apay, ikunang ubing kapay. Kapanunot mo ati ubing, iso tamaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag matmatchor. Nalalaing pa yung agpanuno di grade 1 ngam sika. Nanang, gusto daytan. Makarangrang kayo. Tunggal agkapil kayo dito'y balkon. Makiap-apa kayo. Anya mo tikas ng aramid yun. Di kay lagbain. Ala, umunag kayong tatang. Darasan nyo. Di kay lagbay ni tigas na araramidon nyo. Ala, pastragam taman na kiapa nga amam Eli. Tama nga noan niya pa'y ti maaramid ko kankwana. Kat, pada sa madang rantiamak. Siyak ti makalaban mo, tese. Day tayo na mati bagbagam. Kat, anyat kayat mo? Agis paring ta? Gawa na. Day talaga yam. Agruam nga minan tayo na mga papay ti amak. Day ta amam, ti mga apakin ni nanang ko. Nita, kastagayam ha. Umay ka mga ron. Sa anak nga patiukan ko. Ay, nay, na di ka pinangat. Ay, sospitoy. Tulungan na man na mga nawag ka nagityan na ka. Kusunetan, Eli. Kusunet kayo na yan. Kustaon. Papanam, tese. Sungatak day nga Eli, nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Hustown, di kan makiapa. Eli! Rumor ka dito pala iyo! Tagrin ni Sukta! Juan! Umay ka dito parangan, tagis paring tanitoy. Ha? Ay, nabitoy! Anawag tanak mo, tanawag mo to anak ko! Wan Mirna, agsinlo ka ta. Sikat yung mga naway ti anak ka, taanawag mo ti anak mo. Barang denggan ta ta. Ay, sige, bitoy. Basol yung amin day to'y katnanang, tatabi to'y. Gapoy ti panagap-apa yo. Iso ang mairamraman kami nga anak yo. Ha? Kape, Mirna. Madaman ti pa nagkapek, bitoy. Diyan anak mo ngay, adda dita. Nakaturog pa'y. Ay, madanaganak. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko timang sungat iti anak mo. Wan nga raw. Saan da pala makamove on iti panagapat ah. Ay, unay mo ito nagitang anak ta. Makapada nagdamot. Mirna, liklikan tangaminen ti agapa. Tapno sana may ramraman na iti anak ta. Akut si kamot lati urayak amang ibaga iti daytakot. Si kamot ngamin, kanayon nakapanggan ide. Wan tardamot ngamin ubay nga boyfriend mau. Saan ko a boyfriend day jay? Kanya kon pinaumay di tabalay ta naamwak nga adugayam ti utang na. Kat amangan ko nak no aramatan nakla nga mang bayad iti utang na. Sika kidi Adan sama nagkinawatan yun, ije manikurista nga ayabam dito'y balayaw. Awan, jakmat inaram na jay. So kinaklaang na jay. Mirna, sure iti amin Basol ko ti amin. Ngamen, saan asikat kasar ko inay. Amumat apinikot dakla inay. Ala, wanan. Lipatam daytan, bitoy. Tangay agpanatan abalaw. Apay no sumyan ta tinapalabas. Si Kaman, bitoy. Nana, nga da kay manditan. Madamdama, makiapa kayo manan. Ay isaanan, anak ko. Tapis kamin kanitatam abitoy. Wan, tayo si balasang kao. Nagkapya kami. Iso pang nga asiyo kumata, agkapya kayo mutan iti anak ko, wan. Di kay kumaagap-apan, balasang kao. Nukasta? Ag-ex kayo? Nana Mirna? Tatang? Wan, anak kao. Makita yo.
Ag-ex kayo gayam, ngam kanayon ti panagapayo. Kasano mo ngamin kat kanayon nakapanggan ni tatam abitoy anak ko. Wala, tagim imo nakit nga raw. Di naklamaawatan nun, Mirna. Kat, anya nga ron ti plano yung itatatang? Kwa, si kanti mangimbaga, Mirna. Sikan, ha? Kwa, plano may asublyanti na palabas may. Anya? Kat, adda kayo dayta. Total, agpada kayo mat-anawaya. Awan problema kanya. Hala nga ron, pagsaritaan nyo na yung bagtiplano yung tarumwar kami biit kini Tessie. Ikanda kayo tigundaway yung agsarita. Ala, rumwarta pa ilang Tessie. Un Eli, Mayat tiwagas ta Tessie. Nagkuray. un nga Rodeli. Kamaod tiyanan na. Nagkapyada matlangan. Kasta unay ragsak mi kan ni Eli ta nagkapyamot laangan dagiti tadakkel mi. Naurnos da nga rod ti bagbagi daket nagkinaawatan damanan. Isa pinagkasar mi idan. Nagkasar da nga rod kat ita naragsakdan ngagdandan na. Alakastan tigayem mo Eli. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyanan! In your nose, pare ti script kaniti drama, tigayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam na imbag ka naragsak ngal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan ngagbuyak ka nagdengeg dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti kabarbaro manan nga episode wano pakasaritaan. Kat manipud man kani kabsat inso tintay i-drama. Ngamsakbay na makablaawa mampay ni Wilson Pamitan, Esther Asis tita Malaysia, kanay Gina Silvio. Kastiman ti kunan ni kabsat inso. Dear Manang Biyanang, may saa kabalo kat awan anak mi itipim mo sayan nga asawa. At da papaaba nga ka boarding house, kat iso ti pagtataudan ti pagbibiyag ko. Ti pagtarayan ti istorya, kat kadagiti nagbalin a borders ko, a napipintas a babbalasang. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Mariol lang, adda nga tabakan ti asilid a papaabangan di kabagis mo ita. Ay, diyak ka mo, amari ko reng. Kasla na sa una idi nga dadwa kwarto bakante. Diyak lang mo no naalan wano sampay. Pakidamag muntuman, mare, tagsapsapol di kapsat ko. Sige, mare. Ngam no adawayam, mapantaki idi jay balay na na. Kuyugan ka. Sige man nga rod, kumare. Asino ti agabang manang ulang? Kabsat ka no ni mare ko ring, kabagis. Wan pare, tay lalaki akabsat ko. Tagtrabaho ngamin dito'y ili. Katawan pagyanan na. Awan met ngamin space ijay balay. Tanagbasit ka nga road. Asino akabsat mo, Koreng? Ni sinyaw nga artag? Wan, ngam saanan nga artak ita. Tanagbalbali wan. Manipod nagsakit. Insardeng nanti bisyo na nga arak. Trabaho latan ti ayan ti atensyon na ita. Apay, saanan na nangasawa? Saanan. Takderan na siguron ati agbaba aklatan. Anda mo't kadi bakante ado akwarto Alaan nan jay may sa akwartaw. Basta jak kayat ti artak ngagbalay na burdar. Kan jak kayat ti bisita a burdar ta maringringak. Jak kayat ni naariwawa. Wan, inso, ibagak to day takon kwa na. Di, ada pa'y may sasili da pa kantia pa ba ngamin saw. Wala manang. Ang sigurado ang maalan tumutla dagos na jay. Ta adaw tagbiraw iti pagabangan dito ilay. Wana, napaspa sa maabangan dagiti papaabang mo ta ada dito ilay. Ado, tagsapol iti pagabangan dito.
Naimbaglakit din ata saan mo ngayon lako da ito ide. Dakal mo gayam ti pa kay ranodam. Wala. Mayat gayam tagpaabang. Ta kasla ka mo lagpimpinsyunan iti binulan. Wala, pudno da ita naku nam, inso. Tao po! Tao po! Nay, ada tao. Sino nga taday ta? Nagpintasan a babae. Nagsiksay. Anya day jay adeng? Mabalintang daman, tata? Ay uwan Anya ka di day jay adeng? Dito nga mintiin tududang ayan tagpapaabang. Agpapaabang kayo iti balay? Ay, kwarto lang ti ipapaabang ko adeng. Saan abuo abalay? Ay, uwan, tata. Uray kwarto lang. May sakmo nga gabang. Ala, o may kat ay pakitak ti bakante asilid. May salaangan jay bakante. Ngamnay, kumunti kusina kan CR. Nao kayat mo Uwan, tata. Awan problema. Kayat ko, tanabayagin nga ang sapsapulak iti pagabangag. Ngam awan mo't masapulak. Napuno amin. Naimbag kaya matad da bakante dito Alang araw, o may kat nakitam ti bakante asilid adeng. Nay mga rabi ading ema. Nang rabi kakadain. Saan pa'y nga rod, tata? Ay, apagiso nga raw. Nang yugak iti sidaem. Nagado ngamin tilinutaw. Kat sayang no jak maibaws. Ala, agyaman ak nga rod, tata. Wan kayam adeng. Madamag kumanlaeng. Manutawan maun. 22, tata. At ka din nobyom. Ha? Ay, awan pa'y. Aya, may mayat mo't lang ti single akanayaw. Ta awan sakit ti ulaw. Saan ka day? Ha? Problema lang, ti ipaay lang ita boyfriend. Lukwan da ka lang ading. Manmanong tinapod no alalaki ita. Mabilbilang laangan. Ano, awan sapay kit din Nadaman na batbati loyal alalaki ita panawain, dagitay kaskanyak alalakaya. Ha? Ala mo to'y ipadigok asida adeng, tapno makapangan kan. At ka di inapoy mau, tano awan inak mga lataykan ka. Ay, saan tata? Nagluto akitiin na po Enso, ayamaw, umayaman. Adag, di ti kusina manan. Umay ka daw, tanay, diyak mapanawan tayo lutlutwag. Nay, nagsapa ka mo ngaglut-lutaw ka bagay's. Nanananan, nagadu matalut-lut wa masidamaw. May bus mo na ita. Linayo na kun atap no mairanod mo nagiti borders ka o manang. Na, nagsayatan. Nagswerte mo dagita borders mo. Tay laklak amam gayam iday ti si Danda. Wala. Kastro iti pagwadan ngagpapaabang manang. Kaslak kapamilyak ngamin idan. Iso nga ilaklak amak iti si Danda no kasto yung agluto Aya, ay kamayata nga raud. Ngam kita mata amangan wagramda. Amangan no masadot dan ngagluto no kanayon nga ikam iday ti si Danda. Saan? Maday ti agim imot manang. No lalaki day, apay kid din ajak mangiranaw. Awa na, ngam, agoray ka. Taga-ano jay napinta sa border mo? Taga kabangibang kano nga ilay. Indistino tibus na ditaw. Isa nagsapaw ulit pagabangan na. Anya trabaho na nga Pagtagilakwan mo titi cellphone jay ayan na. Ita lang amin nga danagabang abalasang dito'y balay mo. Isa may kawak. Pasaray babakit kan lalakay tagababang dito'y iday. Wala. Mayat gayam ti ubing aborder mana.
Ha? Anyag kaya mo asawan? Presko gayam itirik na kin mata, no ubing kin napintas ti border, manang. Amom adeng, nagpintas ka man. Makapasalibu kag rik na ti kinalapsat mo. Didak man pasablugan, tata. Haman, talaga nagpintas ka, adeng. Ewan, ready ka nagbayad iti abang mo itaabulan. Ha? Angam, apay nga tata? Ilibre ti makabulan nga abang mo. Ay na, nagsayaatan. Nagsingpot kagayam alakay. Manmanutikas kang agpapaabang. No korsonadak ngamin ti agab-abang, ilibre kiti makabulan ti abang na. Anya? Ang no kayatan nak, libre akanayo na, hindi pa nagnaid mo, di ti balay ka. Sigurado ka? Wan, o anya, kayat nak, adeng. Agkatwanan na. Sayang ti libre nga ahabang ko. Ha? Oo, jaklaim pagaraw. Adamot gayang panagustom kanyak, Emma. Ano, kaslak na tumay tayab, iti nakaro aragsakaw. Ay, no kasta, dataan. No kayat mo, agkasartan. Saan pa'y mo't Agjuwa tapay laeng. Tapagam-amuan ta iti tunggal maysa. Nay, anyat kukuam niti abay tiridaw ni Emma, sikatinaw. Ha? Ay kut, agtugtugaw agpapaangin. Nagadaw ti mabalin mo apagpaanginan, dito ipay bataw, tiridaw ni Emma. Ikatagtaw na ito itugaw ditaw. Ha? Ay kut, sigud mait nga datugaw ditaw, apag istambayan mi aborders mau. Yakar kung na itatugaw. Alala, tumatdir ka. Di batog tiri daw ti silid mo, ti pangikak iti dayta. Tulungan nakta, bagkatin ta dayta. Pudno aya, jay nadamag ko, tinong ading ko. Ilaklak aman na kayo kanon ni Inso iti sida inyo aborders na. Tayla paborito na aborder na atik ikan naman ang. Anya, apay, ada paborito na ay aborder na. Ada, tay napintas abalasang aborder na. Ang nusyak alakayan, kan tayo abambakit aborder na, di napagan anaw. Anya, Kurso na adaran sa ngamin na niya abalasang. So akanayon na apadiguan. Apay no umakar kalangan iti pagnaadan, Emma. Umay ka ni silid kaw. Uray ta nalawa di silid kaw. Ay, saan Anyalat sa undag iti tataon nga. Ikat niya kuma. Sana bali at agayan ayat tamutay. Diyak kaya't amaamuan da, Inso. Sigurado panunutan da arupat kwartaak. Sigurado nga ibagada aga puta sikat aking balay iti pagababangak. Iso nagkinaawatan ta. Awan bibiyang dakadata. Tinapatag akin inayat ta. Basta dituyak lata kwarto kon, Inso. Ilimot ta pailaang ti relasyon ta. Awan kumaa ti pangibagbagaan ta, anya. Ibain naksamat anubiyong. Sana kasta. Maawatan na kumamot, Inso. Diyak ngamin kaya't apagpiestaan data dagiti nagatel ti dila na. Kaya't ko tinauli magkapanagbiag. Manang ulang, at nobya kaon. Ha? Nobya? Asino tinobyam? Ni Emma, jay napintas kan sexy aborder kaw. Aniya? At danton napintas nga ipagmamanang. Ikasar kun to na jay, hanggang saan pa nga ita. Ay, naimbag man ta kinayat nakakanagubing day jay. Ikat siyempre ore lakayan to'y kabsat mao,
Napingsa pala ti karismana. Ay, kabagis. Pagabangampay. Saan na? Limbren ti abang na. Tanubyak kat nga rudan. Ang amnay, di mo pala ibagbagay ti sabali Ta saan akayat ni Emma ti machismis manang. Sigurado nga main nga ado manan ti may baga ti tao. No maamuan lang nga ubeng kan napintas tinubyak. Ado nga men tinaapal at tao. Naknak, umayak man. Tao po. Nay, ada tao. Ha? Nagpintas mo't babae. Sino ka tatay ta? Anya day adeng. Naimbag nga orasyo, tata. Agpapaabang kayo kano. Pudno ka di. Ha? Ay, wala adeng. Apay, agabang ka. Wan ko mga rod, tata. No adapay bakante, Ha? Kwa? Sayang. Napunumatan. Kwa gayam. Pumanaw gayam man tayo may sa border ko iti mabiit. Ha? Kasta ka di? Mabalinti ang pa-reserve. Una, sige, i-reserve ko para kin ka. Kun ibatim ti sipi number mo. Tapno mateksan, wano maawagan ka, no nakapanawan ti may sa border ka. O sige, tata. Mangteda kon iti down payment ko. Tapno sigurado asyak ti mga bang iti dayjay. Ay, kat makaamu ka lata, aday. Apay nga, papanawan na kon insaw. Agbaybayad ak mo ti abang ko iti binulan. Sa anak mo't ngagpalpal yang agbaybayad. I-renovate ko nga may, hindi kwarto nga ayan mo, tinaw. Alawaag. Apay adakas ta. Ag-renovate ka, may sala kwartaw. Unag nga raw nga i-renovate ti kwartaw nga abangam, ta akin igid na jay. Anyan. Ikanak nga rod, iti makabulan na pawayway. Tagsapulak pa iti sabani pagabangak paray. Namayag unayan ta makabulan. Umdasan di talong aldaw pawayway mau. Basta intun umay alawas, masapula mabakantyanan di kwartaw, ta parugyakaw na parenovate. Patat mo ti panang papanaw na kan kakabagis. Wen nga rod, sapay nagrigat tagsapol iti pagabangan. At tayo nakitak apapaabangan na dita ka Aruba. Nagnginamag. Apartment ngamin. Ay talaga nang inadagita tapang pamilya ngamin. Kasano nga taday tuyin ngay. Ala, agnaid ka pa ila ijay balay Ano sampay la ti maturog ijay salas Tawan mo't bakante asilid. Nagbasi mo ngamin jay balay. Uy, awan problema. Kaya tagyaman ako na ay kabakis. Manungay ti abang ko dito tata. Nalakalaeng. Nalakano si ka, ading. Ay, wag. Madamag kumanlaeng. Malasang kapay, wano, adan asawam. Sa anak ngamin nga awan iti married a border. Pasi ka single na iti border ka. No, saan abaak, balo. Kakasta lang, tiyaw awatag nga agabang na ti balay ka. Kasta ka di? Ay, single lakpay, tata. Nasayat nga raw. Manutawan maun. 23, tata. Ubing kapay talaga. Anya trabaho nga ay. Waitress iti may sa restaurant, tata. Kasta ya. Alam ka raw. Panawan kan dito, tapno may simpamon na iti gamit mo, wan. Tata. Ay, wan. Anya tayo tinagan mo? Carol, tata. San lagayam arupam tinapintas. Pati pa tinagan mo. Sige, panawan ka dito yan, Carol. Ulbod na niya nga insok. Minaysaan rak.
Kuna na nga iparenovate na di balay na. Isa pinapanaw nak. Yung saan mo't gayam? Ang damot gayam pinagnaud na asaba ni aborder. Ay, wan garuda. Naamuak daytan kabagis. Kat ubing kan napintas manen da ja border na. Wan nga raw. Sigurado. Arman naman ang dayay. Ha? Tilay bagbagam matinong. Kadagpay sumay. Nakankadlaw. Andan sapay kit di nagkinaawatan dan itinapintas sa border na. Day agnagan iti Emma. Takanayaw na mapan iti silid na. Mapan na ik-ikan iti kanen na. Anya? Ay katawan matkit di dakas na tabalasang samot di border na. Awan pakibiyangan tayo ditan kabagis. Inakagtrabahon inso. Te kwartak ngay. Kunam ngay kan nakita. Aywan gaya man ya. Antoy, Emma. Good for 1 week later, wan? Ay, agyamanak inso ha. Aywan, ingkanto alaan di ba dumaan nagsukatam ije siled ko. Lukatam tulatan je siled ko. Jak masangot aglaba. Iso alaba amton anya. Wan, indak to alaan no madamdama, honey. Hello, Carol. Apay, awan trabaho mita. Awan tata, day off ko. Isong aglaba akman. Aya, sige nga raw tagluto akiti sidaan. Ilak aman kan ading. Di kan agluto iti sidaan. Kan uray inapaw, di kan agluto ta ilak aman kanya. Ha? Ala! Kababain mo, tata. Ay, di kagbabain. Talaga kasto ikaw. Na para burak ka na iti border ka. Agyaman nak nga rod ano kasta, tata. Amam ading, nagpintas ka man at talaga. Makapaawis ti kinapintas mo. Ni tata mat. Ayun, tata. Mabalin nga inton umay abulan ti abang ko. Nabitin nga min ti sweldo. Anya? Ay, amom Carol, no kaya tinak, di mon problemain ti pag-abang mo. Ha? Anyat kaya Diyos ang wan, tata? Agayatak ngaminkin ka. Kat no kaya tinak may libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Ha? O anya, kaya't mo ti kondisyon ka. Libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Basta kaya tinak. Di ka madalagan. Awan pangibagbagaan tayo ti daytaw. Sikrito talaan. Tamaw nga ibain nak nga agbalin akayan ayat mau. Talakayak kat nga rudan. Kwa? Oo na. Sige. Sikati makaam mo, tata. Basta sekreto tangarod, tata. Insaw, ape ang naggapu ka dita silid ti may sa border mo. Anya tinaramid mo dita. Ha? Awan. Nagsarsarita kami laeng manang. Nay, kita mga kabagays, saan samot lamay may sa tinubyam kadagiti border mo. Ang mga nupatitay bakit abalo a border mo kakayan ayam mo. Ha? Ay, saan ba ta? Ita niya agapaw. Nagidila kalaslas bangan na tinobyak, manang. Ha? Kaya't mo asawan dua daan ubyam. Ay, kapilitan amanang. Tanay, agayat damit nga rod kanyak. Aniya. Lalaki ak. Narigat nga trasan na kita bambanag. Diya mo ano, anya tada kanyak. Pag-iin nagawan dakmat nag tinagpipintas ababalasang. Ay, sos delikado na itang araramidam, kabagis. Ay, apay ngaya kasta.
Nobya amat amin a border mound. May sala nga. Di mo paggigidanan nida. Tamangan no madaksan ka. Saan? Anya ko man ti pakadaksak. Kaya't dak nga raw. Pagbigyak ida Manang. Manang, umutang ak man iti kwarta. Anya ngay, may busan ka ni ti kwarta. Tauray ladwa tinobyam. Pagabangam ngamin ida tapno da kwartam. Mabainak mo't Manang. Nobyak pagabangak. Ada ayamot kasta. Nan, pautangan nakit dahin ta paggatang ko iti bagas. Mayadak daw nagbayad di balo a border kao. Ay, jaka mo kang kainso. Laklakayan ka dagpampanunot. Naulaw ka na talaga. Ne, Emma, Carol, apay nga, Pastrakan da kami tagririn ni tayo inso. ha? Awanan ka itibain, Inso. Ulbud ka alaklakayan. Alat ibagbagayo adwa. Ala, sumrak kayo man pa. Ta, amang ano na makakita kan, makangag ka na kayo dito. Umay kayo. Aping agsipat ka ngay, Emma. Daytoy mat. Ikaw, sardingan takman na kamkabilang. Agruam kayo na. Apay-api naggidan da kami kan ni Carol. Ha? Ha? Sumumbat ka. Ano ko, nanay. Kunam asyak lang tinobyam. Ngamdwa kami matgayam kini Emma. Pinaglubon da kami. Kuha. Asino at talaga ti ay ayatem kada kami? Asino ti Pilyam, inso? Jack wino ni Carol. Kuha. Tangay ni Emma ti imuna anobyak. Isurti pilyag Carol ni Emma. Anya? Kasta gaya ma. Luguban ka man lalak-lakayanan. Di nagsakayan ah. Diyan makagas. Asino ti Pilyam? Siya kwano ni Emma. Sige, si kalangarudan Carol. Si katipilya. Di mo nga ron pandagan titengad ko ah. Abi ngay, katsak mo ti mo na pinili, minso. Pasensya kan, Awan Emma. kaya mataktak drama sa uma. Anay ka, anay. Napusin sa singipan ka. Hapi-hapi nasubsuban nakbatan, Emma. Talaga luguban ka no, sana siyak ti Pilyam, minso. Siyak ti Pilyam, wano ni Carol. Awanan ti pilyag ka na kayaw. Pumanaw kayo na ti balay ka. Anya? Kalpasan ti amin. Kasta lang ti kalakanakan ka ti mang papanaw kada kami. Ha? Sa anak a pumanaw ditoy. Kat di naksingiran iti abang. Taidarum ka iti rape. Ha? Uri siya, agdarumak mo't napapanawon nak dito'y inso. Ibagak aginundawayan nak. Anya? Jaka mo ngam naturadak met ti kunak ngam no apay a kinabutan ko dagiti dua a borders ko iti dayda gundaway. Awan nga rod tinaramidak, isa nagnaadalatan iti balay ko iti libre. Ngam idi nakiasawa dan pimanaw dametlaan kat kalpasan dayda pasamak na amiris ko ti bidut ko, ti panagdarasudos ko. Ngam kit di nagadalak dayda pagtang kat jakon inulit ti naramid ko. Alakastan, tigayem mo, inso. Alagagayam ditan tinagpatinggaan dayta pakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tigayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.